Kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Bama. Lebat. Dia mau sok kamu. Boleh marahin. Bama itu, Bam. Tangan non ya wona non media hai. Dia mah zurkam na. Tujuh. Dia sih hai. Nggak tinggal bedo hule. Oke, mana ada mulu. Dia terus sama. Ini. Iya. Siapa dia? Ngasih. Di si Osman. Satu. Di si isi tuh. Nah, anak gadis dong. Mari dulu sayang. Mari. Mari aja, pegang dulu. Iya. Ini pegang aja. Iya. Oke, pegang aja. Nah, kamu main angkar dulu. Dikira pada kan. Dan kantongnya itu, di kantongnya aja iya. Pas. Nomor putu. Lanjut. Iya, udah. Nah, kasih lah. Kasih sama. Iya. Ini. Iya. Oke, iya. Lemah tuh. Tahan sedikit. Senyum. Tengok sini. Senyum sedikit. Mekalamu. Oke. Anggo. Mundur saya. Nomor berok kita deh. Iya. Oke. Udah. Lepas. Oh, Oke. sedih hero pas sotikko. Cium keninnya. Oh. Ban. Hani buru ni be. Cium keninnya. Oke. Baru perempuan sama laki-laki. Oke. Bau dokter orang selai juga. Itu berapa? Asa paling lelet kan itu. Pak. Enggak. Lepas sudah. Oke, udah. Ban, dang bang itu restru beto. Iya, di sini aja. Ama sama kandang aturan nih betul. Asal kami baru nama itu kamu. Saya tulis aja. Dah, sudah. Kawan dulu, Pak. Saya kami baru nama itu kamu nah. Oke. Nah, video nggak lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, merdalan itu tuh. Ya berang nah. Dia doa berang. Oh ya Mang. Oke, ada sini. Oke. Oke, udah. Udah? Oke. Oke, udah. Oke lah. Narapi gereja mah. Iya. Sama itu, sama kamu dua. Di sini tuh kamu dua. Sama Hani, sama Tangyang. Sama Tangyang. Iya. Gimana? Ay maheo be katu. Lama. Coba saya darat tengah-tengah sidang di bagasan kuardi ama doh anak doh tod di perbadia amin. Puji-pujian doh hamuletion padok isang bahora nami doh eli Tuhan. Ala asid hudingken ni basam na mangiring-iring perdelanan ni lakkanami sa kutikyon. Terlumubi ma Tuhan di manuguton marsakap berenami dohot burunami lahot tujoromi majalo pasu-pasu perbugason nasiat koi marhite-hite amat tapastor nanaing si jaloon na anon di joromi alani Tuhan ibagasan sa luhut elik-elik dohot uduk ni rohanami mangidohami tuho iring-iring mas sa luhut ulaw nami di bagasan sadarion akka paradaton majalo doh mangalehon adat nahobbar to habatakon nami sai patiurma saluhut ulon nami di bagasan sedariot Tuhan padau saluhut akka abat-abat akka pangmaraan lehot dihami hahipason lehot dihami gugu dohot panuturiot Tuhan asimaroham saluhut rencana dohot perdelanan ningulu nami di bagasan sedarion dohot akka arinaneng ro pasatan atuho marsiti anak Yesus Kristus Tuhan nami hamuliaw diama dohot anak dohot tod di perbadia Songon na yun. Doon di sa liling-liling na. Amen.
asal matong jelasan nih. Pinjam piron makana bagi digo kerjui. Bagi mula manguli si mangarang. Lang, jalo kalor to kamu. Pulang arong dudus di baik pastor Batu Bahas itu kan. Oh iya pula ya. Berpulus pulangi. Alo lain mulung madong ko kamu ay maganda Nate. Arong yang ibu kamu luci. jelas di bawahnya lain ang hilir. Permara ada baboni betul kita. Oh, lo kan ele sorong doni sorong robe. Oh, itu spesial no. Eh? Apa paulo kon nam situ ta. Dangu nang betong ipa ulang ngailek kami naking nei ta. Makanya kami sama dulu kota. Nah, ibu tahu ulus Eh. kali. Dari wian non ulus hela. Oh lo. Ulus tulangnya mas kalian. Jadi kan stong. Patah meling. Jadi sana ada orang. Dang, tiup ma bere. Unang dari beri bukan notong ke bililing. Heeh. Jembatan sementara. Jumuara, jembatan Jumuara. Horas, Mak. Hati-hati tas sudah? Oh, lo. Selamat tahun baru, Mak. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Selamat Natal 2 tahun baru. Horas, Mak. Karena mang rutina, alalim dah acara apa, orang makatun hati tak salin mak, nang makikut yang satu beda nangin, tak salin mak alang, agak habis tak. Jadi asa itu yang tanda acara apa, pasatay nga ang pastor. Akadamang dainang dosuri aka na hinaulongan di bagasan guani Tuhata Yesus Kristus, horas madita saluhutna. Horas. Dihamu asutoni ulaw na nunga taka si tamarpungo di joloni gereja taon. Bonang masada hulhulan warisada sibuan. Dinggan maita makatay jala marsisukunan. Asa takas marsibo tuan. Dia do lakatna, dia do unokna, dia mahatana, dia maninokna. Atong asa uli jala dinggan taulaun akaw lauta. Dinggan mapabuah mutuhami do tusude na toropon. Dia do buah-buah do ipola ni ulat taon hobar tuna sinakap ni rohamuna. Bola tema tutu amang pastor nami, saunari rodo hami tua do pamuna, lang madongani huhup mangudurhon, yanak penami dison. Ima disiala namar sakat nasida, naik paujako sada rumah tangga naik baru.
asa songon pat dohonan nina tua-tua mah nungan itu gus Jalan maratuang dia menuana salereni lerena amin. Mat kami amaita. Ale dibatan sunena gogo upasa kami do dengan nami si Osman Sinambera dosi Romesta Borussia Turion. Nunga di pasato nasida di bahasa nasadang di pardongan saripion na balia. Nunga di pargogoy nasida markesen hatam nang burimangi hami. Hatam nang pardenggan bahasa. Ramoti mana sida totong di bahasa nolong dotamini anakmu Yesus Kristus namun dalam marajai nuaing satro di salereni lerena amin. Masuk maika tukuman hata pardolo sian sud paranak diuduti sian sud partur